Ka Presiden kari ka Draupadi Murmu kanya lamnya kari kabakan rakhi ka Republic Day ka pas new pusan Mynta kasni ha kartavya pat kapadan hanong ba Delhi pansakhi ka jingkiyo ka jingdan sipai atmanirbhar bad nari shakti. Presiden kari ka Draupadi Murmu kala menjod kusnam gallantry na kabenta ki praphangot ki sipai kentop ya khat arngot ki balaklat no. Vice President kari Jagdeep Dhankar ulapan pau kajing ay kublay kajing rakhe ka Republic Day ka bahnyo pusan but ulakan tuwi ki padba bakin snok tilang banya long kawai hapo kari. Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ay kublay baro ki balayo opteng daka kusnam Padma Shri but ulapan rab bakin yay beteng man pinslode kari bat kamjoki. Kasni rakhe ka Republic Day ka bahnyo pusan Menteri ka Tanat Union Home but Corporation Amit Shah nera sngi ula palaja ke e-bus services na kabenta ka Jammu Smart City na Nongba Delhi.